What is happening in Karbi Anglong? कार्बी आंगलोंग में क्या चल रहा है? कार्बी आंगलोंग is burning. कार्बी आंगलोंग जल रहा है. खून का आंसू रो रहा है कार्बी आंगलोंग. अपना हक के लिए लड़ना कोई गुनाह है क्या? अपना राइट्स के लिए लड़ना क्या कोई क्राइम है क्या? अपना राइट्स के लिए लड़ रहे हैं हम लोग. हम कोई जाति और धर्म के लिए नहीं लड़ रहे हैं हम लोग अपना हक अपना राइट्स के लिए लड़ रहे हैं हम लोग. क्या अपना राइट्स के लिए लड़ना कोई गुनाह है क्या? 6 शेड्यूल एरिया में फॉरेनर और रिस्ट्रिक्टेड वाले लोग लैंड या फिर बिजनेस नहीं कर सकते, मगर कार्बी लोगों का बड़ा दिल देखो. हम लोग रहने के लिए जगह दिया, जॉब करने वालों को जॉब दिया, बेरोजगारों को हम लोग रोजगार दिया. तो ये सिला दिया आप लोगों ने. हम लोग खुद का जगह पे हम लोगों को मारेगा क्या? खुद का जगह पे हम लोग मार खाएगा क्या? खुद के घर पे हम लोग मार खाएगा. हम लोग जहाँ पे इलीगली जो सेटल हुआ है उन लोगों से हम लोगों का प्रॉब्लम है. वो लोग हम लोगों का जगह, हम लोगों का जॉब, हम लोगों का सब कुछ छीन लिया. हम लोग अपना खुद का बेनिफिट के लिए नहीं लड़ रहे हैं. हम लोग हमारे आने वाला पीढ़ियों के लिए लड़ रहे हैं. हम लोग हमारा नेक्स्ट जनरेशन के लिए लड़ रहे हैं. हम लोग Nanglikai, nelikai, lapen ili tum Karbi Anglong tum halipdar sa tum, la tum akai ke ili tum la pusi, non ki jutut kopo. Bon sita me non ki vangi tum next ili tum a next generation, ili tum iso kai ki reng dun jino unting eh, lakin ili putaklo, iso non ki vangi generation, like so ili tum reng dun na. Non bang non, men tu si turu na ili tu bang non ili tum iningi punga ko ininga lo kat songa me de ki chogo nang parno ka to ko bita nang par be tum to piglang kat songa pai da ko piglang ili tu ki song mane ki na ki chog na ko panili ki puali bang non kai ke da unite nang ili tu ni si tu nang ili tu kai ke da kai ki sumo chak chak hima wake up tu si thuru lang mo le thuru ni wake up li tu me thanga cha ko me thanga right sun ta we lo tu non la ta ki todo de strak me lo tu non che theng nang che chok nang pura ni li poli si ta me li tu me thanga right li tu me thang tribal so ing long so tu ma right li jibang botu na ne me thanga cha ko jibang botu na ne bu si li pol asna par non ka to go be ili tum 6 sejon area la ke ili tum 6 sejon area ang tang men ke bang tu ba tu kan si ta me li tu job long le pata masih pilong le sita me non ke ili tu me thang kar bi khai ke bang ta ti tu ka chong ta tam na sa me thang dim nok chong klem ta tri bang tum si li tu na ki klem ta bang tum si job sakuri ku na an to ka bi ta bang sina ke rai lab lo ili tu ma kar bi tu ma ke chong klem the asai ka bi tu bang ka prek dim an tang dam na go tino na ko bi bolon te ili tu me thang bolo la ke no chok che sita me no na poro lang non ka song ko jong si pang sam clip la so me de jong si pang me chok pulo te monon phigi tum song thelo ni na thalo monon phia pore ni tum song thelo non le song se de man tu si song lang e pilori la non le rai tu de ko matulo la porba se na tu na cho era prima la so slogan pa na tu tingeri wake up Karbi Anglong thono song tu na po road ka che da na po road mai na to ta po e pilori la non le rai tu de ko matulo la pongo se na tu na cho era prima la so slogan na tu tingeri ang banon Karbi Anglong